Myanmar a anti-junta force te mason na chuan India in port siam chu pressure ti sang le a kum sang ni som pali tang khan India hian sidwaya consulate nei to a Rakhine state a hian India mian nuala palet wale Myanmar chimlama khopui poimo engi maza chu anti-junta resistant force te kuta atla to ani hei wang hian New Delhi puina siam India consulate omna longchol na mun khopui sidway chu nasa takanor ni ti in he thil hrachiang tu te chuan an soi Rakhine state khopui sidway hi tun hnaya Arakan army le Chin National Front CNLF in peletua le a chhewe la khopui le khopui te paukto kiokto le mimbai te anla ka wangin kongpui le tui khopui tangin anin thendar na sa le a mi pui te chuan an ming tarlan du lovin he thil hian soi ani karma sa khan Arakan army chuan sidway tanga kilometer somthuma hla Pongnaging township police station chu an la tian soya Rakhine state khopuya Myanmar junta sipai commander te chu in peturin le tlom turin an hril ti in tual chung media te chuan an tarlang Sidway port hi India line of credit manga Maktadua iza somni senga project noya siamania India sumhangin Kaladan multimodal transit transport project atan apoi mo le a Sidway port ti changtluna ni nuwa me sang ni somni pathum khan Kolkata tanga bungro phurlong masaber alo thlen khan he project hi honani helai hmuna cheng pakhat chuan Myanmar le Kolkata longchol na hun le tuipui manga in thlun zom na te chu dollar maktaduai zali somriat pali ni in Kaladan project lian tham takania tuna chuan tuya an pil zota ni ti in a soi Kolkata tanga tuipui manga Myanmar kongpui le tuipui manga India marchak se ta phur chuani a ma se kum sang ni pariata project rana ni tang khan ti khotlai na tam taka to ka ni kum sang ni som pali tang khan India in sidway a consulate nei to na Rakhine state a India mi omza chu chiang takina chu thailawa tun thlatir lam khan India sarkar chuan aram mi puite chu Rakhine zin lo turina fuya hei hi ven himna din huna chia chho zela wangte le communication ti buai ni wangte ania India thunei tu te chuan thilom dan hi uluk takin an thlir renga thil thleng thei zong zong atan anin buat sei mek ti in mi puite chuan an soi ma se ni kumok trobar thla a Three Brotherhood Alliance in bai puyan thlak nuwa hei hi India le Myanmar ramre bul hnaya in beina nu nungber ala niri ani heng zinga hian Arakan army Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA le Tang National Liberation Army TNLA te po an telani hei hian India marchak state poimo tak taka hunta thil ti theina tlak niam zia atarlang India le Myanmar ramri naiber sagain biala tanga Chin le Rakhine state thlengin mun tamjok chu tuna chuan non military control noya aom to a hei hian India le Myanmar in lei chin na ngong na sataka neya a chan chu tun thlengin India in biak na ber chu Myanmar sipai te an ni ti in diplomat hlui Rajiv Bhatia Myanmar a India ambassador na thok chuan a soi India hian kumhni kalta tanga sarkar paithla ka ni tang khan hunta thil ti hi van tlang ma sei sel ngai lova ma se tharum thona ti to vek tur le mi zong zong huap zo le federal democracy lama in thlak tumna in biang na thatak nei a phut fo thunga ni India din mun hi China nei zok tura hunta nor na tur le marchak state a remna von himna konga Myanmar in a chan vo poimo tak anei chung changa ngai tuana omani Myanmar rama thil thlengte ngun taka thlir tu Central for Policy Research CPR Associate Fellow Anghusman Chowdhury chuan paletua le sidua te pani hi India tanan poimo hle ti soya paletua hian Inland River Terminal neya
chuta chuan sitwe tangin bungrua te chu kongpui hmangin Mizoram thlengin phurlu thei ani a sitwe ero chu tuipui thuk lama longcholna hmun le kiek phiwa SEZ project manga China in alua lai mek ani Manipur sarkar chuan Churachandpur district a internet suspend chu ninga chhunga pot seile mobile service provider te po he thu pe khi zom nge turin hriatir an ni thu Home Department thu pek chuan atar langa Manipur sarkar chuan Churachandpur district a law and order din hmun mek thlirin Churachandpur district a mobile data service telin internet suspend chu Mars ni thlengin ninga dang po seile ni thu atar lang pathianit lai khan Home Department thu pek chhuah chuan State sarkarin Churachandpur district a danle thu pek omte a enfia nuwa Churachandpur district a revenue jurisdiction pumpuya Mars thla thlenga internet service mobile data service le internet service VPN kaltlanga ti top chhun zom zela relani ti ina soi mobile service provider te pon thu pe khi zom turina hria tir thu atar lang boka Superintendent of Police le Deputy Commissioner te District Office Complex chu mipui pungkhomin an lu chila sarkar thil ti chiat na le sarkar bungrua an halawangin February ni somparu khan Churachandpur district a internet service chu hunenge mochen ti top turin thu pe ka chuani head constable pakhat chu ral thuam keng misual te nen anin lanna video nia soi chu social media adar wangin mipui pungkhomin mini secretariat a hian an suspend dulona lan tirin security te nen boina an siama heta hian mi pahnian thiani ITLF chuan Manipur sarkarin discriminatory order apek chu ti top ani thainan Union Home Minister Amit Shah chu rang taka inrol turin an nge na tun hnai Manipur thil thlenga hian Indigenous Tribal Liberation Front ITLF chuan police te transfer chungchanga ngai dan an soya he biala nam sang te inkara indu sakna le in thlona anga ngai chu atar lang The Telegram report ti chua ITLF member pakhat chuan police mi zan hi som ni zinga za som chu ko ki zo community te tanga local an ni thu asoya abak zong chu maitai naga le Bengal Muslim community tanga local an ni thu asoi ITLF member hian ko ki zo majority district a maitai police transfer omlo ti asoya hei hian transfer in sem dana in tluklan lo na le boina om thu asoi ITLF chuan Manipur sarkarin discriminatory order siam chu ti topani thainan Union Home Minister Amit Shah chu rang taka inrol turin an nge na he thu pek hian ve nimna lama har sarna omme kara ko ki zo police mi za som chu maitai tamna valley district a son arela chu wangin ko ki zo tribal police te chunga disciplinary action lak angin an ngai ni ti in an soya he thila hian office chu in rol ngal turin in ngai tlom takin kan nge na ni ti in ITLF lam chuan an soya ni an dodal na chungchang soi fi in ITLF chuan me ni thum sang ni som ni pathuma tanga Manipura tharum thona thleng chu a soi war hle a hei hian nam sanga demographic in thlak dangalamna nasa tak athlen ni in an soi ko ki zo tribal tam takin thillung chia thlak tak an tok ti an soya ITLF chuan maitai pol fir fiak arambai tengole maitai li punte po in he tharum thona hi an ruam man ni in an pu ani chu baka ITLF chuan ko ki zo community tel te po tiamin tribal police te himna chu a hlo thonom hle ni in an soi boka ko ki zo pol te hiat moiranga duty tura report an tum lain tribal security personnel pathum te chu maitai mi pu in an lo baya Central Security Force ten an chan chhuwa ma hian vuak le soi sakna sa takan tuarani he thil thleng hian ko ki zo khotlang din hmun thalo tak le ralmuan thlak lo tak mai chu tar langa maitai district a zinanga ya chu maipo nilavin maitai police tamjok omna hmuna hlau thok renga an service anga ya sarkarin an himna ngai ven lo hle a
he in transfer na hi thi tura in hremna anga ni ti in ITLF chuan a soi police na hne na tanga chhanna lak tumna po a hlotling lova ma se Manipura thil dan ngun taka enkol tu security official pakhat chuan ITLF IO te direct abiak po a phal lova transfer posting chu routine administrative procedure ro manna ni ti in a soi khati zong khan ni le phot se video dot le lo chang le don ya